Assalamu alaikum, lijep pozdrav svima. 10 je sati negdje ujutru. Ja imam termin za Fußpflege. Ako ne znate šta je, ostanite i dalje uz ovaj video pa ćete saznati šta je. Najmlađi član naše obitelji je trenutno trenutno je bolestan, ne ide u školu, tako da sam morala se organizovati da ima neko sa njim ostati, da ja mogu otići na termin, da ne propuštam. Evo mene opet, žurim, već kasnim. Zvala sam centar da će kasniti 5-10 minuta, ali boga mi bit će to i 15. Fußpflege je u stvari pedikura, jel? Briga o stopalima. Sad, jedan tretman ovdje zna košta zavisno što vam radi, jel, sa nogama, od 40, 50, 60 eura. Ne znam da se čujem. Pošto sam ja dijabetičar, ja imam pravo na Fußpflege preko Krankenkasse. Malo tu. I puštamo. Danke. Imam pravo preko Krankenkasse, znači dobijem za recept za 6 tretmana i platim neke 45 eura kao participaciju za ti 6 tretmana. I sad to dogovarate koliko ćete često ići, dogovarate jel sa tom osobom koja vam radi, kako se zove, nije terapeut. Ne znam kako ću nazvati tu osobu, nije bitno. Uglavnom ja idem jednom mjesečno, ona se brine o mojim stopalima ili fusovima. I to je prava stvar, jer to je prevencija. Poznato je, ja gledam dosta na YouTube-u, zna se desiti, snimaju ljudi koji imaju dijabetes, pa imaju rane na nogama i šta ja znam. Da se ne bi to desilo, da se smanji mogućnost otvaranja rana, da se smanji infekcije. Svaki dijabetičar ima pravo na recept za njegov stopala. Sad ja idem tu danas. Sad mi je malo sam u stisci s vremenom. Nešto izmiče, ne znam šta mu je malo švera. Nešto ja bavam prestizat, vidiš da nemam kud te prestići. Sve je to meni danas malo komplikovano, zato što moje dijete nije moglo u školu radi bolesti, radi temperaturi, i dok se to sve uskladilo, ja sad kasnim. Ali eto, šta je tu i to se dešava. Idemo dalje i poslije ću svratiti prodavnicu pa možda vam snimim šta sam uzela. Hajde, ne pričam, bez veze, ovo vas dalje i mene interesuje. Čujemo se poslije. Evo me, završila sam. Svratila sam u Reve i u ovom Reve nađem, u našem nema to, a moja čerka je blizu školi uzmala neko pecivo sa Filadelfijom. Ne znam, vidjelo sve. Evo. Uglavnom, to je nešto kolisnato. Ja sam mislila da je ona kao bročna, međutim nije. To je nešto lisnato, Filadelfija unutra i ekstra je. Hajde, rekao da i to probam. Uglavnom, idem sada kući. Završila sam, onda smo dalje, što će danas biti, nemam pojma kako ćemo danas proći sa prehladom, gripom, temperaturom, vidjet ćemo. Idemo dalje. Evo ljudi, šta mi se desilo opet.
Ne znam, sjećate li se ko me sluša od ranije, ajmo ovdje spremiti. Ko me sluša od ranije da sam prošle godine imala alergiju na neku bubu. Nije buba, nego gusjenica, larva, šta li je, nemam pojma. Moljac se zove, hrastov moljac, prevodu na naš. Prošle godine smo bili na izletu u jednoj šumi, jednom parku i jeli smo neko voće raznovrsno. Bilo je u tom voću kivija. Ja sam došla kući i sutradan meni su osule i noge i ruke. Hajde, ja sam pretpostavila, rekao, garant je nešto u tom voću bilo. Rekao da nisam postala alergična na kivi, da nisam pojela puno, ali nisam samo ja jela iz tih poslije. Uglavnom, tamo aerodrom Tegel, stari, koji je zatvoren prije par godina. Bio je otvoren kad smo mi došli. I tako sam ja par dana deverala to, jel, to se pojavljivalo, rekao, bož drogi, šta li je, hajde, uzela sam, imaju neke tablete se ovdje kupiti za alergiju, bilo koju alergiju da imate, kupite te tablete i ona smanji se, jel, može se bez recepta uzeti. Hajde, to je mene umanjilo, nema svraba što mi je bilo najbitnije, da bi kasnije po gradu pričao kao taj moljac, ne smije se ići, jak alergen, tamo vamo, rekao, to je to. I sad je komično što sam jedino od svoje porodice, jedno ja dobila alergiju na njega, iako sam bila totalno obučena, jel, nisam bila sam najbolje obučena, jel, dok su ostali bili u majici kratkih rukava, šorcima. Uglavnom mene ufatilo. Ove godine pretpostavljali su kao da neće ga biti tog moljca puno, kao zato što je hladna zima bila, međutim tu je i ove godine. Sad ja imam problem što ja nisam, u jedan smo park otišli samo, ali držala sam se one, kako se zove, staze, nisam išla, ali to leti. Poslije dolaska iz tog parka nije ništa stvarno bilo. Ali recimo ovdje po gradu kad sam se kretala, uvijek me negdje dofati. To je nešto nevjerovatno. Znači, 1-2 plika uvijek imam. Znači, on pušta te neke svoje kao iglice, nešto koje vjetar nosi i to s vama zakači za garderobu. I sad to, valjda, kako se meni zakači za garderobu, meni to dođe i do kože, nemam pojma. I dok ja dođem do kuće, dok skinem to sa sebi garderobu, već se tu napravi crvenilo koje za dan počinje svrbit, raširi se. Izgleda slično u jedu komearca, samo što specifično je, baš nabubri, kako da kažem, nije komarac. Eto sad sa tim da verujem, nikad na ništa nisam bila alergična u svom životu i došla sam ovdje i sad sam alergična na to što leti. I to se nalazi po drveću ovdje, ja sam ovdje prošla, nekad se može vidjeti golim okom te, kako napravi gnijezda i tu visi. Ali evo sad vožnje ne možemo vidjeti. Može se vidjeti tako da šetnja šumom za mene više do jula ne postoji dok on ne završi to svoje kukuljanje, šta ja znam. Ja ne znam koji leptir nastane od njih. Neki noćni je leptir, nemam pojma.
Tako sam čula. Morat ću malo više istražiti o tome. Uglavnom, eto, što vas nije zatreflo dole, zatrefit će vas ovdje. Čuvajte se, moljca.